yam wa kwa baby Adom TV Badwam Bronya no so yam ma official pa fe se ne nyina ye wa anigye mu enkwan ho de ne bibia ye kama he sa fe na hyase kura be pe mene 2030 na wo aye o se nye yie kura ewrade ono e kasima kura otimi ensankyerene no nyagidie se kada kro pempo ame ewura 2025 mu a won so de no ebebanti emo abamu mu enwinwin kan ho nhye saa still fanasedama no na the more wo praising it danase no na ye nhira na ma nkwa ebia na wo ye sika na wo pe na wunyaye but life no kra keke na enough to say God we are grateful tie mo ache ye mo akwa ba bia metichu no wo a wo de wafidie no ato afe na wo de ato because ye wie news no na ekofa jo metal na nyum the day e de fam me incoming ai ora Benjamin Asante Dako na Adom yam ye gyina na so na ne ye wo ba ku bi so te hono mu a ye be pa no ho ntoma so won say Bronya na ye wura mu sa no e wo say ya mahu ye na ye so ye tena che ne production no e say ye de ye nuan mu so ba o so bu adwuma wa kire pa but ne no Adom ni nti ye no mo hye mu e wo ha incoming mame mo official pa be me na no say ye close to 2024 ne 2023 close there 2025 ye close because bibia be nkoso yes amen oh wow hey you are good rapper you too and you too yeah hey o first punch ne chere say you mean na be nkoso aha me woni o ma me nsa do pay thank you Jesus sawara hwe ba hu na wo hwe me hu woman who the adjoa hwe wo direct ho thank you Jesus hwe la no mu ba asofu zo wo botin ko akaze je ma kejo I don't who doubt omo bebere bo mutim na wo dey be kan was man na say wo asofu bia no connected to the your asofu as we speak now o ma connect ayafa kosi congregation ne private room nti wo no the secretary no bo nkobo ha no meti me yem na oti ono what dada nti no wo ka asenya me yi a kire no jubedu ono na nkoso oti ho udi wa erey o ba kwa taxi afa ni tua na ye odi odi ya chewi ya was on papa don't make a mistake yes ba bibia na papa on the born nso bibia na original ho no ni fake nso ho no na tu do hwe nkoso no ma o hihye nyina tu say original ni afo hwe osmosis no ma na o hihye tu say ada bi dey we dey that osmosis no ma no I just say me plumber bi ofi de bia no a se polo say polo you watch for the show polo ni na so keke polo ni original ndi afin fam so sa you know see aton it 2025 do be original amen bibia wo ye bia be original bibia be enye fake that ti bibia be nkoso it ya fia di 2025 no nkoso nko bibia abrabom nkoso wadwumam nkoso usikasem nkoso onyamesom nkoso wapomudin nkoso you have a responsibility DJ nkoso DJ nkoso yes also make sure say it for anije wuram one for anije restaurant dey be ameka abrabom obi epian nti nyina agina wo na chi obi epian ne de it one you know when piano you say o sister we are about be piano dia ma wa obenya problem I don't think na wo fie kra busuam na so obi osika and obi zem de year e wo so oboa mo de ba enye nhye se chinchin so oboa mo nyina se o so pa o de timisel enkoso ye na ewura mu no entie de obi ka it is only 2024 mo aka na be ensu o se nwotwe o se de ne wa wie na me Adom o de betwa 2025 ye enkoso afetie it comes with a certain responsibility ba me enkai say eye Badwam Bronya nkomo and ye di no you know Badwam Bronya say dey beka no Badwam nko Badwam Bronya nkomo and ye di nti Badwam Bronya nkomo no dey asha asema 2025 no eye nkoso ba nkoso na wie na ebe ba no Yesu dim no you have a responsibility sir
Ti wapo mu di nkoso beba, odwuma semu nkoso beba, wana muntu nkoso beba, odwuma bia wo nkoso beba, okristo so nkoso beba. Every facet of your life nkoso beba ho. Nkoso. Enti no facha me na director no ye adwuma asa na tie. E say Badwam Bronya nkomo no. Yeah. Just say yasesamasi. E danso. Oh papa. E danso. Wohwe ye setup na ya ye wani mo kra na be mo afili. E danso. Enche ye be pa ho to ma mo hu. Nkoso ewo mu. Ivon okoro wo mu. Ye o kan nkoso be ka say nkoso de to. Nkoso de ja. Entam to bu asi. Nkoso de be ka. To bu asi. Just say wo mo a omo sinitwe mu nyonto omo bom ho modin nyina no. Ye no omo ana eye show. Yeah. Enti no nyame ya adom akra Friday ye wo Badwam Thanksgiving. Badwam Thanksgiving. Yes. Mo jinie Jometo credit nbe wuram. Obi e mata bia wa otonyum bia bra. Na last year? Ooh, Messiah Masavi do na da so ho. Ebesaba. Ti de ohia your hanky. E de ebe de offering kakra. Because praise to be comes with offering. Ntu ba fa bi bra ye bo university o ni ajeje ni ade nyame ase. Sika na ebenya no. Me de be ma me cameraman ye na yes on 2025 esini ye. Enti no. Ye to so na. Enti e be ko. But answer be ko no. But catch us say ampa obedi ye obekoso but it comes with a responsibility. The di kan ya adwene na wo sachira ne say adwuma me yentibitima ye ni. It's a renewal of your mind. It's very important. One kasa enya kwadworo ana enya mmoto ho. Mmoto ho di nipa dodo na nya. Ade no betumetu anamo. O so onyame adom ekina. Ekina ni bedu a o so onyame adom a we de ekina chi ebe wie de ye bia. A ekina chi ni tu ya bedu a no di mmoto ho no nya de papa. Na before obey your intro, you me phone lines no. I obey introduce ye nia for ba kan ya ho adwuma no. Yes, sending nyina ma no pepe ne so atena a producer no. 0302 0302 211 701 702 703 704 0302 211 701 702 703 704 yana ene radio de na family so ntina me say me director anudie mo. Okay, so you trying to through my multimedia. Na amanonia no di na agoro nyina. Na ho brase ne na ho keka ne nanim portia all 20. Ah ne on mati asese child support no man enye kasa keke o. Bo da moti ana mo ye ne o basa child support ne ye 2 3 so a. Ti Ghana for me money bin ma mo de mo no a certain level of irresponsibility wo mafana woni nipa na wo we na say abro ne kura ka ho. On no pay obama education on all those areas. And no bia ya fa ne la ya te ne ta. Ah if you say normal woni nipa na wo a won hwe no. Osusu a wo say abro na ka ho. Asa chese. Baby owo bia so nkoso ne ba ho. It is owura adwuma mu a ode nkoso ba. Okọ wasafo mu a ode nkoso ba. Onu udi dwa ode nkoso ba. Efi a waware wo mu nkoso nko a. Se odi mbe ya adwuma fi am nko aka bo. Yes. Ably supported by the team. Yeah. Ladies and gentlemen. Mumma sorry. Sorry. Yeah. Sorry. Bonsem. Because Bonsem. Ebra usia. Yeah. Nana enkoso hini 1. Yeah. Nana enkoso hini 1. Oh wow. Kala we de wadare man pay ya chiao. Ya jiri sebra oni Ghana fo ade hye. Titru ahwefo ne etiefo bedi nkomo. Omunya adisua pa e de afimu. Na bronya bosumi nyina na watu hu ache wofra manoni abetena konya kase mi. Saa na de bia ye no nemum na ze dem so obe otufo ni afi etimi no nkasa kase sa. Wadaro manana adopay baby if I tell say untimi nka kro ba ko free so and so ni Ethiopia ade che Azerbaijan ade che onam Germany ade che onam London ade che onam US ade che onam Canada eti oni no hu twabere kra but bribia that they me pen say in the midst of all the busy schedules nyina no oba na hum giemu na oba fia o se opese oni ye jumenti nye nase over 10 years he's been with us tie danase onyame so nhira no nye obi ana o na de papa bi ya
Obaji brese obetina no ni yenhwe di nkomo. Na baby ofri boko de. Ya me adomenia. Good. Bia boko. Good. Obia didi kama. Obia pe bibia ta onya. Oh, bibia. Di bibia be fine. Ya meti ase. Good. Fache. Enkoso be ba na Samia baso dada. Oh, Samia etiu. Samia mo official pa mo akwa baba bro Badwam Bronya nkomo so. Me de oso onyema ba akota akame ko propose amana anyi gi member wa official pa. Yehowa. The Sentia have information minister on my here communist and Tiangono Sankame Kope post amana amaso. Enyama. Enyama ya menejine sana na nati jom no to say na most o che o mebi ne de ensome so yankopon hia no na minchia me boss onabo bra champo abeti MP oni no di tia o ma me bidi na minchia ko is chief executive me mana official pa minchia nkoko MP me mana official pa juma dia o ma hina no pay wakan won me se na ma aboto na ahwa asofo ni pi ene connecting we are wo connected a wo shen control na o ma hine ni nyankopon hira mo papa mi se mo abie Ghana fo ani mama TV station aya akono o ma hine ni me sere wada nyankopon hira o papa na daaje so owu ko papa dia mo mienu ese mo ware no tete ko no so ni tia me papa ese mo ware because she say mo nya ware fo mi nim na ya mo mu echeche amontuma den an ware nyankopon hira mo nyina amen Patrick also. Patrick ya mo official pa. Official pa. Afisa ni nyina ya te ase na nkwa nwode wo ho. Afuni di hye. Kwabna. Official po. Afi committee. Enanye nkwa so ne ya wa ha nkoso hine so wa ha ntu ba chia ho no so na roma. Na nkoso hine. Baba. Ibo bi mu asi o na na pia. Wana roma mamitia education minister ono so mamema na official pa doctor ya wo se dutum. Abi obia e manafisha pa said o mahine e kano say ya na ma enipa yehu se uye udifo ye obeka no e tonkofo akoma so na afi obon se ye adwuma pe afi obon se na dia yaresa enkoso yedie sika ene ayaresa sana asofo no eye ebamu ma wo mo a o mo se o mo yedi entino o mahine ozu yodi because minimum say me ye no nyame ya aduma next year me come as I say me pega me ho na ka se ebeye ampanso me digidie somo a ye waka no ebeye oni kwabra bedasi ma nkoso mfa 2 pm e wa ko so nkoso yo 2 pm ye wa ko aba minia meje oso na apo mo 2 pm wadaro ma mesrew wafo afifa o de aba me ne afia so we de ohene na ti adwam to do ano na unua ne wan oh se na what the unua ne wan na ene na pia o me pa cho o pe se de me jojo na afia no go so ohene ma me nya ne da na sa be do e go so ohene de tie ne de so se me jojo mo na me bompa ye se Mr. Chum next year want to market to him. If you say, "Sanya manam no mo mumpa," and you go to him pa cho meji ama why. Na o ba here ano pa dia baby and this original chairman na kwasi obi a no. One nana ageni mbo aten ebutoku hene. Ma menche o no pa Mrs 2 pm. Ne me ba kofi oni mimi. O muti o pa madam betimo baby obi a mechi ano. Minia. Yam wakwa aba. Said o ma hene moso ajeje eso no menu ametre se eya ajeje eso fa ko no a nyanto bo ase ma ye ne nkasa yenim se adwuma no obeye mate yenim se adwuma no obetimi aye na ene ye nkono fe said na o ma hene ene afia ene ye no na he bronya we so ho o ma ye mo mpaye because ba hu se ate kalesi bi ba na mesre menu ano se Nana say about for J program no beba bia na 26 no awo mampo Nana de onya ba Nana nya ho ba me na afia de ye ba na new host no mpa che o ma bia na ono no ka so onya ho ma no o say 2 pm waso de Bible say aso de te say bayi da bi o say ma so free TV no timi anu ti na me say o ya say okay me dia chew me say me ka kire o say nipa o betina konwa nim no enya yaka enti o so betimi afre
na wa ba na di nkomo e em say obi anya ma ye de menko Robert wa ahoma no so Robert no pay ya mo official pa afin kombete da afisa say ni nyina ye te ase na nkwa hoden amen ene de mama mani age papa mama mani age papa me da suda kete so me yan sorry na nkomsha mo se ama aba ma brabo mu oh aba ma brabo papa me da kete so me ginjin nyina no mama so atwakura nyame shiram na onye mo kete komsha na ya shema amanfo ni na se ya o ye wa gina na sa ba sha na enua na ba mu ama wo wa de se wo de wa kuma na ubi bia asema ya o ka ye betuma ya aduma ma me me Robert ya ma de aba mi so pa mi se kwa bora half mu oh wow se kwa ndamate ene ma tia firi mu nchen na me tia honorable MP Ramsey Adom pa se that on so tie mu de me kan MP Mekiano papa. Ya da senko so ne kwaku danso nkasa. Yo, danso e mo kwaba, e fisha panso. Senko metri. Me kwaku danso me kasa tro obo afi kanze contest. Yo. Me chia obi bia afi nyankopon ya Adom e ma niema atuto yi. Abatu bibia ko asumdwe mu a. Nyame nko an ye dana se. Burunya no ye bedi na asumdwe mu. Mechia me maame ne me nua mo asankregwa na me yere adanso adiza awo no zoton ne ma wo kanze contest mechia me brothers mo nyina mechia mo nso mo ya de pa Adom fo mo ya de mo so bibia no boko ye da mo nyina aso ense da se papa yen hold on with the course no kakra enne no ya shase ne de da ya at least ade pachi yen bia de a ye de mo ebedi nkomo ntino kwama yenko enkoso ho ne yehwe yebeko but ayi kofi abedan me kan si ame ne me kan na nwumbe ye nam ko ba yi nyina nyame ka ye nyame ni ye nam na ye na abedan ni tago na kan se nyame be ye obe ya ma se uji ni di anamre nyumi mi tu nya de da na tu si da but it's okay na ka se nkoso ntu nyuma wati oye be ma enfo afa nko no hokura wodi yo ni ko ya de ko yo na wodi oye be ma na he ni pe bi o so we ti asesem so no we fly vie na he osmosis o ti o sa na basa nyina egu na say oye be ma nya be ma ni abasa no be ma ni we na fia ma kwa be ma ye ka be ma uzo obi ba pa o ti say because oye be ma esesam komo no na yese Pentecost